Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera guairam seunyina. Tabi pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya Sikam hormati Bapak Ibu Dewan Juri Festival Tunas Bahasa Ibu peserta lomba seuina saya berbahagia. Puji syukur payulah rampanjatko kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya ladu ngejuram kesehatan sehingga ramumpok dapat berjumpa di dija di dalam acara Festival Tunas Bahasa Ibu. Salawat serta salam payulah ram sanjungko zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ram tunggu syafaatna di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam kesempatan saya berbahagia sija. Izinko Sikam nyapaiko pidato saya tema ngelestariko adat budaya Lampung. Bukai biduk di pagi rani, kena helau matarani bersinar terang. Payuram jaga adat tradisi, meraih budaya Lampung tetap gemilang. Bapak Ibu Dewan Juri indai kanca seunyina. Sebagai masyarakat Lampung, patut berbangga memiliki kekayaan adat budaya sesangun luar biasa. Anjak bahasani, pakaian adat, tarian-tarian, gegoh tari sigah pengunten, hingga filosofi ulun Lampung yakni piil pesenggiri. Seunyina ngerupako warisan luhur, anjak pala leluhur ram. Adat budaya Lampung lain antak ngejadiko identitas ram. Tapi muni jadi bagian anjak sejarah kehidupan ram serani-rani. Oleh sebab sina, ram mesti berusaha guai melestariko ngebanggako adat budaya ram, marai mak lebon di telon zaman. Angin di tengah arus globalisasi saya begitu kuat sija, semakin nanya generasi ngua saya mulai ngelupako jati dirina. Bahasa Lampung jarang digunako, upacara adat mulai ditinggalko, dan nilai-nilai budaya mulai tergerus oleh budaya anjak luah. Bapak Ibu Dewan Juri indai kanca seunyina. Oleh sebab cina, kak menjadi tugas ram pujama guai ngelestariko adat budaya Lampung. Mulailah anja hal-hal luni. Contoh nih, ngegunako bahasa Lampung serani-rani, ngenako pakaian adat dalam acara tertentu, atau mengikuti kegiatan seni budaya daerah, atau muni festival-festival saya diadako setiap tahunnya. Sekolah, keluarga, masyarakat harus bersinergi menjaga warisan sinji, marai maklekot uli zaman. Sebab lamun makram, siapa lagi saya ngejaga budaya ram sayan. Uli sebab sina, Sikam menghimbau pemerintah masyarakat seunyina payu ramumpok ngejaga ngelestariko adat serta budaya Lampung. Guai generasi saya akan datang. Bapak Ibu Dewan Juri indai kanca seunyina. Demikian pidato singkat sija. Mudah-mudahan dapat menjadi pengingok sekaligus penyemangat guai ram seunyina. Amin amin ya rabbal alamin. Kiai Mamat ratong dengan berani, mit dokter guai nyabut gigi. Izinko Sikam mengakhiri pidato sinji dan tiram jemoh terhalu lagi. Sikam kilu mahap lamun wat kekurangan. Sikam akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.